sa de biro sing morning gua sekali loa ate me kaya koru urang o Mandalay may daba bakare nasingan no bitarabi bira ngalu ka usatan na brumay kay tubra sasa na rabur ni bonua ma tunga ko ayaw may din ukay na tunga nga ni bonua kay war ru do akin dabo masa serai mga wake ina uben kai so itu iloma so gitu ay nalo mo di Bonua kai Bonua nalay wai le sobro ba kay sobra rubalangalu ibon lo mo di Bonua kai pagituman bukan dua sini maaka singa leban ni maaka o sana tay brumay kan follow sunroy yang guna bono ina ma borong mata tunggo ni naraitan go bokena na narito ko ni bonongo kan sa sound lakmay na tanakat tugo kena ito ni marutag tungan ko na nantari waini ni Bonua na lom ni bonongo lomani boleh di Bonua ke Myanmar may bata pa rin na tapi ngarabi ber nanti dikir nang alo na lomani ba na singa sa sibi ni kuwa ka kito na nung kito bisiko na so na matuwal ng alo karanchiko na lomani Bonua o piluin na Bonua o na Bonua daw nun ra Bonua tini bakate una na ngauna pa kolonya na ngauna colonize tayo chikin o Myanmar na matulog bukan natin na ilan kata unon rabon no to kani bakating balatan kinan raki kinan itu bagi Bonua
Erandau malaikat serap kali. Pasar tonganggo na ngonsalah era lo mandi bonwanggo na kempeti towiri ito pasar tonganggo na tu bagni lo bonwanggo na kempeti towiri mawi matau seperti itu ya. Tahun nilai dito ka na kota mata da chulo na talang ko lebutin na kawa may nalong ko India karamay pakata wike na panulon na panungguan ng kabunot nito England di Sotan Draki yang menuju Nonggo tempat tahe kalau di nak tak cuma 6 bulan jika terdoko sakali cuma baru naka irani kimi miatong pulamai pungana hotel erandau erbenakata na foreigners ayo kita meredongo ni singin di batang pike na foreigners me kina achingo na baritaki no foreign customers is allowed here. So, ayo kita gunakan sa kita atong pula may kuha
sa rutun mai bakai dilta lichweke rutun le bidan itu tokani mai rawa arangona rutun itu locals laure rauna rumu me rutun bakai dilkina jauh juga sangat kita bangkaran na Vanua total nota na mikero le bakai dilkina wakabia una hotel anggo na chico bagai to na lutu ba Kristo au mai reto kana kabeleta idango kita ka iya beta to na lutu ba Kristo era como de bonongo komai reto kana kango mai bata ke lutu ba Kristo laure round na room hotel anggo wakatarai me tortura ni wakai dirta kena farmas. Oke, Jesu di bare. Jesu wa. Sengai. Jesu na hotel anggo. Ko pono na wakai dirta kena bunggo. Zeta libiru. Oile amakuliru. Ay, nasungan. Ko hotel ay pilu libiru. Bagai dilikan ang punya kuah. Iya, saya ada re. Sekali lo kayak kalau kerelo kayak hina lo mani Vanua, na waligu rani Vanua. Kayak Myanmar, bola guna boda ke China. Nanti apa beli Vanua kana? Ala. Karena kita sa boda pro ke China ala. Ego boleh kayak na lo mani Vanua kayak ano pinuluin. Lelo ni Vanua kai sekali lo mai bagai gili umana tunga hotel lagi dengan lesure bal ni mo bahira do we utin ina masa sarai kai hina Myanmar kai la itu tian ragi he lagi waliwa masa sarai mawaki Segera bus station amai bakara seretali ongol lesiguro yangun bibi malima kada dikana bituna palok mamata ila sorry lutar juga penambasi para bikin lagu Lestale di balik.